Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka arpenyo terek mentau naitung arajar arpau. UMDC jong ka Maulai constituency uba Tebor Pathau. Ulalet banjurep yaki South Likishnong ki balasya penbena kom ki containment area. Haki Borsenshar jong ka East Castles district ki bakantop ya kashnong Jayor, Shing Japong, Nong Preng bat kashnong Mautawar. Haka ni ki jinglet jurep uba Tebor Pathau ula aiman siem yaki nong ilam shnong bat ya ki Community COVID-19 Management Committee da ka banot senyang ro da ka song pisa syaki ni kishnong kentop ro yaki face shield bat ki muja sopkti kum kadak banjadan mentalang bat ki hakum kani kapor baki patba ki mat ya ka jingjanjar nakalyang jong uniu MDC ka Maulai ula kerpat ikinong ilam shnong bakin ai ka jingi trelang bat ki bor jong katnat ka koi ka khya khnang ban dubla banyada yaki patba nong shnong na ka jing saphriang uknyang jingpang COVID-19 hashnong hathau kum nong mi khmat ngamla ban susong hayeng di ngadon rekat ofisial nadian ya kecing dan kam mopi dan kam hang dan mo ko na kon mo khmat ngadon so ban ai ko blai ya kinong yelam snong habro kini kisnong ki bahap containment zone ta po Maulai kiram asnong kinong yelam snong ki nokit kam sek samla baro ki balai sim benta na benta betek ban mi yang bahap na nadu pasdang hi ngalaju ai buron ni kinong yelam snong nomor 5 ofisial bersim kia haduk ada ni bersalah dan kata kemensim kata panjerap semua kamai di wantu pang kekit bok kereng begitu kiba dan pedang ka di sitam kebakiyo ni jing ya kini kelam kenaru ngis kemo play kelak kunti ban IT kemet kia kenlat no yang Jepang bahkan kedua kipat baru bakin nomlong kelumat semut nomor ba kamnade tan baru tatan dari bahin sebut bed purti ya kai bak senang kelebu ya ki ji kendon nang mengilak banjada mau ni kam dengan kitbak iki kinang ilam senang ru ba play nyada iki makin lan ini kinang Jepang nomor fitan hakmat tu PPT frontliner menta bawa hakmat nang kita bentuk bentuk yang bahak nak senang makin lan ya aku boleh kam mi rumah senang kalau gue ni ki nang ilam senang kok mulai bersingkia bah kene kebok biru banyak metode makum katak jong kencingnya dan betalang bangadan rekat ti ngawan bang amin sim fik dengan lam senang nak bentakan kecil kun jong di kam Jepang bersebut bersejarah